Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebratan, selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke guys, hari ini Anang Bidik hendak membawakan game Far Cry 5. Nah, gamenya nih beparang-parang betembak doang. Tuh hancuran jaganya, lihat gambaran. Oke lah, yang belum sabrek amang lah kasiam disabrek. Nyaman makin banyak amang main game lah. Karena bobonikam yang sudah nonton, di follow, di like, di share, komen, pokoknya di beratan lah. Amang langsung masuk gamenya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa inilah hard, normal, isi ya, kita dulu belajar. Oh, suruh milih kita lakian gak biniannya. Lakian Anang Bidik lakian. Oke, binian. Yes. Oh, siapa ini Tato? Loading lagi lah. Sabar ban kamu. Gluttony, Tato itu Gluttony Great Loss. Gambar apa Tato belakang tuh? Gambar bunga lain. Ini kalau pemain kita nih lah. Lain kita polisi tadi. Gundul. Open world ya. Gamenya open world. Udah GTA. Game open world tuh bukan kamu tahu tuh gamenya yang terbuka, anak sarah seorang aja kemana aja. Montana. People got a lot of names for it. Wih, mana kita nih? I just call it home. Lived here my whole life. Oh, lagi pakai sahan. Still amazed at how beautiful it is. Aku gambarnya kayak asli kan. How ugly the people were getting. Kayak asli. You don't Asli lah. understand. No one took Baik this asli group bujur lah. seriously. They were different. Religious. Militant. I mean, it was a goddamn cult. Kota yang tuh dikuasai militer. They started buying up every farm for miles. Then the radio station. Not Gereja di long after gereja. that, they even had the fucking cops. Their own sovereign religious state. Built right here. Under our noses. Ain't no one coming to help us. The government can't do shit. We're on our own. We save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups Lagi like this khotbahnya exist. dia yang People are di scared, gereja. man. Some will wish to harm us. Itu Some will nomor wish to tato tadi tuh destroy bilangnya tuh. all that we have built here Diikat together. rambut ke belakang. Some will betray us. Ya kalau gangster pada orang itu. Kenapa jadi pastor? Their leader. Leader. Joseph Seed. Joseph They Seed. call him the father. Orang Those on the mengionya the outside father world ya. are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. Astaga, pengkil mata orang. Takutnya. Kok pastor? Oh, aliran sesat ini nih. Hilang kontaknya. Rookie, wasting your time. There's no signal out here. Hilang sinyal ya. Oh, ini kita nah kita di helikopter. Ada patungnya singgonalan. Crazy motherfucker. Joseph Seed tadi nih, the father. We're officially in Peggy country. Anak jadi Tuhan olehnya tuh. Just long enough for you to change Aliran your mind. sesat. So we can turn this bird around. You want me to ignore a federal warrant, Sheriff? No, sir. I want you to understand the reality of this Bagus situation. loh gambarnya. Joseph Seed, he's not a man to be fucked with. Panderan We've dulu. had run-ins with him before. They haven't always gone our way. Just sometimes. Sometimes it's best to leave well enough Namun alone. logat-logat ini logat Amerika, buhnya nih pander nih. We have laws for a reason, Sheriff. And Joseph Seed's gonna learn that.
Dispatch. 10-4. Yuk, buka panggilan ya. Dispatch, over. We're approaching the compound, Nancy. Over. Roger, Sheriff. You still planning to go through with this? Over. We are. Unfortunately, still trying to talk some sense into our friend Marshall. Over. All right. Lucky I'm not. Boneka martiakan seorang lah. Abang ngerti tapi paham. Just let me know. Over. Baik abang mau kopi. Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the pro. Ah. These Peggies wouldn't fuck with her. Pratt. Asal buan kamu tahu lah. Kopi paling nyaman di dunia itu kopi olahan bini. Asli tuh. Yeah, they started off harmless enough a few years back, but now they are armed to the Luar nyamannya. Yeah, they're looking for a fight. Menang jomblo, sabar aja dulu. Sheriff? Makasih am dicari bini. Compound's just below. Ah, ini gerejanya tadi nah. Oh, kita menyerang di situ. This is a bad idea. Last chance, Marshall. Ading-ading nonton jangan lupa tamang berokok lah. Tamang ini sudah kebiasaan mengaliham buang nggak. Set her down. Right, Roger that. Berokok tuh kada baik kesan kesehatan. Tamang terpelanjur sudah. Nah, dispatch. You still there? Yes? Go ahead, Sheriff. abang melihat ya smart lah. Merekam nggak ada? Baik ada merekam. Nyor kita pender. Sip, merekam ya. Sheriff. I'll be praying for you. Listen up. 3 rules. Stick close. Keep your guns in your holsters. Oh, menyerangnya kita nih. Langsung perang menyerang mulai. Rookie. Alright, everyone. Stay sharp. Yuk, ayo, ya kasih. You'll be in the church. Stick close. Ada perang apa sih? These folks can spook easily. Rook, on me. Stay loose, huh? What are they doing here? Be calm. Pegang. Hah? Stay calm, everyone. Apa pegang? Just go Hah? about your business. This doesn't concern you. Aku ada urusan dua bahikam ya. Dua bahikam dua ada padar. Everything's just fine. Pegang. Nak lawan polisi ini. Aku bukannya shotgun. Mati kita melawan ini. Pegang. Hah? Oh, maju aja. Ah, nih gereja yang tadi nah. Di ekstra yang tadi. We can't let. Oh, Marshall. When we do this, we do it my way. Quietly. Calmly. You got it? Fine. Hudson on the door. Watch our backs. Don't let any of these people get in. Rookie, on me. Ya udah kilo aku aja. Just try not to do anything stupid. Relax, Sheriff. Tenang, Sheriff. You're about to get your name in the paper. You'll be fine. Tenang, Ranka masuk di surat kabar ya. Nah, Something is coming. You can feel it, can you? We are creeping toward the edge, udah dipicik lagi. and there will be a reckoning. That is why we started the project, because we know what happens next. They will come. Model anu kampung nih dikuasai, They will try to kuasai take bubuhannya from nih. us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will Ah, not let ya. them. Sheriff, come on. Yang bertato We will tadi. not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff. There will be no more suffering. Joseph C. Joseph Seed, I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping. kamu ditangkap. Aku ada surat perintahnya nah. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. Maju ke muka. Aku harus melihat tangan kamu nih. There they are, the locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. Sarekan benak buahnya dihalanginya. Although we failed.
Oh, letakkan senjata orang kamu ya. Santai, santai, santai. Oh, santai ajar Joseph. We knew this moment would come. We've prepared for it. Kita tahu saat ini akan datang ya. Go. Yuk, sana bawah nikam. God will not let them take me. Nah, ditangkap Om Joseph-nya tamat gamenya. Anyar mulai. Downloadnya liwar sebagai lawasan. And behold, it was a white horse. Udah putih. And hell followed with him. Dan dia ikut dengannya ya. Cuff this son of a bitch. Tangkapnya aja. God will not let you take me. Yuk. Rook, put Borgol. the cuffs on him. Borgol, enter. Sometimes the best thing to do is Tamat. to walk away. Permisi ya Mamang lah. Balum mana? Ngapa balum sawat ngikut pistol. Tamat-tamat. Let's go. Ayo, maju ya. New clothes available karakter. Ah, bisa ganti karakter gitu kan nak. Marshall, take point. Bos Boni kamu ketangkap. Nah, Pak. Stay on the path, rookie. Pegang sarik. Nah. Udor, bos kamu. Nah. Pegang sarik. Sudah bos ini kita tangkap lagi. Oh, kenapa buatnya nih? Ah, stres buahnya tinggi ditangkap. Nah. Orang lihat Kim Jong Un ditangkap orang. Tahu punya batu. Ayo nyekam nah. Kasih. Nah. Asta ada nomor buat gue nanti. Ah, cok, banyak buahnya. Nah, kam, karena tembak kam pulang. Astaga, model tergila-gila beneran lawan bosnya nih. Buahnya. Ada yang meloncat ke baling-baling tadi nah. Ah, lu gugur helikopter kita nih. Nah, kamu kam. Ayo tak guguran. Kalau jadi yang Far Cry 5 hanyar dimulai. Oh, hidupannya kaban kamu. Kenapa tangannya ke atasan? Nah, terbang ininya. Ngebug game ini. Wih. Bel, nah ya. Nah, ya Joseph tadi. Nyanyi aja ini kan, udah gugur helikopter. I told you that God wouldn't let you take me. Kenapa bukan kamu ya akan menjawab? Dispatch. Oh my god. Everything is just fine here. Ah, kalau papa di sini baik-baik aja beratan. Call anyone. Kada perlu menghubungi siapa-siapa aja. Praise be to you. Astaga, ya padar aja. Berarti anak buahnya juga.
yang di ujung itu. Kita paling rupanya kita nih. God kept you under the shadow of his wings. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. First seal has been broken. Alihnya melihat paling gini. Has begun. And we will take what we need. And we will preserve what we have. Nah, bangun dah si Kong. All those who stand in our way. And these, the harbingers of doom, will see the truth. We gotta get out of here. Yuk, kita harus keluar dari sini ya. Ditangkapnya nong ginian. Nah, kebakaran. Nah. Nah, kebakaran. Kasih lepas. Dipicik itu tuh, ada picikannya. Ah ya sip. Banyak kabur aja. Makasih. Buka kita kemana? Tempat ini jalannya. Tempat jalannya. Nah. Nah. Ada apa nih? Oh, kayu ambil. Memang kong masih buka pulang. Di rumah sana. Tunduk ya, tunduk. Bagus gambarnya kan. Taraki cek app jarang yang namanya sudah parak. Nanya yang itu ada nasi kong lah, mulai belakang gitu lah. Nah, dapat tipa. We need to find those sinners. Head for the lumber mill. I'll be waiting. I need some help up here. The Tam. sinners could be anywhere. Oh, ikan mah tangkungan. Dapat pistol kita. Ada mengurangi sensitifnya dulu. Kelajuan. $15 ya. Oke. Nah, nyaman nih. Nyaman bonekam kada pusing nggak melihatnya. Apa tadi? Ini pulang. Ambil nih banyak-banyak. Salah. Nah, ini kemana pulang kita? Nah, ada jalannya. Sini ya. Yuk, sini. Cari pulang. Tuh apa di atas yuk. Sembunyi loh. Kalau ada orang ada kijang situ lihat sih. Lampu aja. Oh, sana lah. Nah, ada orang. Nah, tuh nah. Nah. Bagamat kita lah. Oh, ini ada melihat.
Nah, aku baliknya. Makasih. Takdown, naik takdown. Sini Bang, ada apa nih? Wih, darah. Dapat peluru kita. Bawahnya pulang. Merilat balon Bang Mano menembak. Oh, bagus Kam. Gambarnya bagus pijuran lah. Hes. Ada orang lah. Oh, tekton pulang. Oh, suruh ke sana kita. Yuk. Banyak buahnya. Wah, kena. Apa? Boom. Yuk, jarang kasih. Ada rumah. Kawan kita tadi nah, helikopter. Rook. Sorry Rock. Kok rekam musuh ya. Yuk, sini ya. Check the room, Rook. Kamu cek ruangan situ ya. Rumah ada padarnya nih. Rumah Joseph tadi lain lah. Oh Jesus, I had no idea. Tahu ide lalu nih Jarak. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Fucking lunatics. Nyatu bosnya tadi. We're gonna get out of this, Rookie. First things first. Got armors. Ini dapat jeren. Here. Julung dulu kita. All right. Sik. Nah, ada gitar. There's a road out there. We're gonna take it. We're gonna head northeast. Kita harus ke sana ya. A few hours back to Missoula, and then we're gonna come back here with a goddamn National Guard. And we're gonna take out the rest of these. Apa jadi kemam? Okay. Shh. Dan datang. Kena. Ini pulang. Oh, ke Badung. Kam. Keluar kita. Nih Kam. Koper minggir itu nah. Itu nah ada sikung nah. Ini sebenarnya. Ada mobil kita. Pakai buahnya tuh. Bebas kita. Nice work back there. Bebas kita coy. We gotta get back, but we gotta be smart. Awas ada kijang tabrak ya. Fucking Nancy. Mamanya. Oh no. They got the roads blocked. Hold on. Yo, tembaki. Aku. Rami. Jesus Christ. I can't get around it. Tum, Gama. Seluruh. Oh, hibak serangnya bukannya. Aduh. There's a case of dynamite in the back of the truck. Use it.
Dinamit ya. Awak dinamit. Awak pulang. Boom. Kamu atup. Ayo, mantap. Ini pulang motor. Mati gam. Helikopter. Tembak terus. Parah sih rame. Kena gam. Nyaman nih gam, hancur boneka monokonek. Kontrol. Ada menambah darah mana? Nyaman kan tabrak mobil kan? Oke. Ngebom kita. Ayo ada pesawat segala macam. Mantap kak. Ikam psikopat jerat. Tembaki pulang. Terus akibatnya buka jerat. Mana supirnya? Ikam matup ikam. Startnya kabur kita mah. Nah, gugur. Aduh, mati am Makanya mulai main. Nah, tuh jam kawan. Bukanya tinggalkan kita. Kita kawat aja nah, selamat dah. Yuk, cepet naik. Nah, biar sadar ya kita. Banyak udah melihat tuh kita. Tangannya mati 6 kita. Nah, danau situ nah. Nah, dapat orang ambil. Tolongnya. My children. Anakku ya. We must give thanks to God. The day I have prophesied. Kita harus berterima kasih lawan Tuhan ya. Everything I told you has come true. The authorities who tried semua yang kepada lawan Tuhan ikam itu bujur ya. Save for one. Bawa mengopi. Nah, diikat orang kita. Nah, siapa emang nih? Lainan kawan kita tadi nih. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy. Kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Ini pejuang orang kampung sini. Smartest thing for me to do would just be to hand you ada over. Salah juga pinanya nih. PUCK. Lepasakan dulu, Mang. Nah, digoroknya kita. Ada. Iya, nah mintu kita nih sama di pihak Mang sama kita nih, Mang.
Get out of that Ulun melawan Joseph We need juga. to burn it. There's some fresh clothes there. Ganti baju kam. When you get changed, you come and see me. Mun sudah kam datangi aku. We'll see if we can unfuck this situation. Iya, udah kasih ya melambatnya he. Ganal lu nih mesep merecord ini ganal lu lah. Nah, ceng. Oke. Oi. Oh, kamu milih. Ini kan, inilah. Ini ya. Kayak nang bidik ya, warnanya tengah-tengah. Putih kada, hirang kada. Rambut. Hai. Mantap. Cocok itu. Kayak nang bidik nih ya, hirang. Itu. Pirang. Ini kah? Wah, itu. Gak zaman bahari rambut. Ini sebujurnya nang bidik tuh cuma berdiri rambutnya. Ini mungkin. Lower body, upper body. Ada nggak tadi lo? Selawarnya kau diganti. Terus ada kanan kuncup selawarnya. Ini jam udah lepisnya bagus. Baju pulang. Nah. Kena humap apa pakai nang bukannya kancing nih kam. Ini gini. Oke. Topi. Ke depan bertopi. Udah bagus. Nah, ini yang sip nih. Sarung tangan. Tengkorak segala macam. Abangnya 7 abang. Sip sudah. Pander lawan Dot tidak. Dot. Oi, Dot. Harus satu lain Dotak. Most folks call me Dutch. Ini botak. I've been trying to piece Nah, together what's Acil rangut bahasa siulam di belakang amang nih. Kena dulu lah Cilah. Belum tuntung lagi Cil, stomat Cil. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want them back, I get it. Yes, escape nya, escape kawa. Let's take the gun from my safe. We need to secure gun this and island if map we're gonna get your for the partners set. back. Ambil senjata. Be careful out there. It's crawling with Peggy's. Those fuckers are willing to die for that psycho. Inventory, mana inventory? Apa? Oh, ini mapnya nah. Nah, inventory. Bom nggak bisa ya. Karakter tadi. Keluar tidak? Lewat mana kita keluarnya? Hadap lalu ah. Sini kalau. Oh, ini di bawah tanah pinanya nih. Ambil itu. Q. Tahan Q. Oh. Ini caranya. Nah, bujurnya dalam tanah.
barang kita. Nah, siang nyamannya lihat Dengari ya. Kamu harus ke gedung. Build resistance. Selamatkan sipilian. Warga sipil. Yang kedua, hancurkan world properties. Nah, itu perlu dihancurkan. Yang ketiga, untungkan misi. Aja Mai. Emang dut. Nah, terus mengambil alih lagi kita. Outpost. Oke. Itu apa sana tuh? Oh, itunya gedung mana? Ada orang kah? Wah, tupangnya nah lagi mukuli orang. Warga sipil, nah itu warga sipil harus diselamatkan. Oh, pikam, mati ke dikam. Pulang. Jeren. Dapat jeren kita. Kasih dapat jeren. I need you to help. I thought I was done for. Thanks. Bahannya mana pulang kita? Makasih kamu buka sana, tanggap pulang gimana? Sini kita. Sini kamu, aku maju tak gentaram sudah punya bejeren gini nih. Baca. Oke. Nah, dapat. Hey Henry, I'm at the edge of the wood near where you spotted the fire sign. I don't know what that showboater was doing buzzing the treetops, but the sky is now clear of air traffic. Ambil. That smoke plume is pretty thick, but I need a closer look. Jaren dulu kita. Aduh, ada bemasak segala. Yang pandar itu kan. Destroy apa ya tuh? Map. Oh ini nah. Set point. Nah ya. Nah sana kita. Ini ada kegantungan nih. Zipline. Ih mantap. Aka ya mantap cuy. Hop, tunduk dulu kita. Ada orang sana. Nah, lihat laban kamu. Headshot tekan, langsung headshot. Ikan pulang. Hah? Mana pulang? Ah tuh ada situ. Hai, hidup jenya. Pakai rompian kita uruk ini orang nih. Oh, tiga deh kan. Oh tadi shift F2. Pakai apa? Apa ini? Mana mayatnya? Oh dapat dah. Ini pulang. Dapat kita. Apa? Pull nih. Dapat pulang. Coba mencurahkannya, tembak kah? Tembak tuh jauh kita. Ladumnya. Udah mau? Jauhan kah? Oh, mantap. Hancurnya tuntung misi kita. Dapat apa?
I just saw the cult grab a guy down by the docks. You help him out, and maybe he'd be willing to pick up a gun and return the Mas nolong orang pulang ya. Go to the fishing dock. Fishing dock mana fishing dock? Oh tuh nah. Nah, yang sana pulang kita. Gamenya nih dasar bujur liar, mantap gambarnya. Kamu lihatin nah, pistol tuh. Oh, jauhnya kita buka. Save the resistant member. Bakuli orang ya nih. Gak mati kan kamu. Tuh ada pulang sih Kung. Mana kamu kah? Hah? Ini anak mau haur aja. Apa tuh? Oh, dapat senjata pulang kita. Mana? Kebingungan jadi penjahat juga di sini nih. Yuk tolong nih kawan, yuk. Kenapa kamu? Dapat granat kita. Hey, this could be fun. Tap kira. Jelongis senjatanya. Count on me anytime. Hey, deputy. Now that you're partnered up, today you should head to the forest Sana pulang ya. station. Cult's been crawling all over that place, using it as a depot for their Oi, empat sini. Clear them all out. Send them Kon lamun. We're not fucking around anymore. Red Forest Research Station. Nah, tuh nah. Wih, banyak nih binanya nih. G. Oh, pecik G kesan merintah kaningnya. Maju kan di sana. Mana kawan? Allahu Akbar, kawan yang ini kena mau bergerak lalu. Woi, kemana Ikam? Astaga, bukahinya. Sasahi lo. Oh, kau berkunjung. Kemana nya buka gitu? Astaga, camuk kawan si Kong tuh. Nggak ada naik. Nah, hilang aminya, ketahuan. Sana kita. Itu tadi apa yuk? Paling ini jalit. Putar. Fuck, kid. You hit pay dirt. That's the location of a prepper stash. If you can find your way inside, there's usually a bunch of useful shit that's been squirreled away. We'll go take a look. Nah, lolong nah. Naik. Oh, ini lolong nah. Nah, kunci. Oh, lihat banyu, banyu. Nah, bujur lo. Yo, rokok habis lah. Nah, apa kita ngambil itu? Nah, kunci.
tuh bang? Apaan? Apaan itu? Ini mau terbuka. Nah, ke atas pulang semuanya kita. Kena dulu ke wadah non tadi. Sini pulang. Hah? Ada lawang. Oh, tanah. Apa banyu? Yuk. Ini kan matinya. Nah, ya kalau sedikit banyak. Iya, sip. Reload dah. Ya bagus, dapat pipa barang. Apa pulang? Pipa lagi. Hah? Nah, panahnya Rida. Oh, dihancurkan. Oh, aku sadis yang ini, ay. Anak panah pulang. Peluru banyak. Hah? Oh, diurupakan dengan keren. 13 pelurunya. Barang nggak? Mantap kita si panah. Nah, pulang. Panahnya kita kejaran banyak jalan lawan musuh. Yo, kita mendatangi wadahnya lah, markas musuh nih. Oh gitu, paham mamang. Oh, nah ya. Berdua aja kah? Mati si Kong dah. Kepatan kita, yuk. Jangan sampai ketahuannya. Nah, apa nih beracun nih? Nah, mabuk kita. Mana si Kong tadi, yuk? Oh. Shot tikam. Kalau diambil anunya tanah kita. Pistol. Mau dipanderi? Woi. Orang sipil tuh. Oh, ada pulang. Banyak. Oh, pikam. Ya, melengah. Oh, pikam pulang. Nanya. Oh, pikam pulang. Ini bentuk. Wah, untungan. Ada pepanahnya mantap. Kemana udah sama? Duit, tambah duit kita. Mana pulang?
Wih, peluru banyak. Mabuk kita lihat. Apa misinya? F. Dihancurkan lah. Paham? The Dutch Island. Oh, banyak misi kita yang belum tuntung. Nih, menghancurkan sebuting ini. Ah, kita pulang kita. Malahnya sana. Hop. Jauhnya lah kita berjalan lah. Tega kah ngerajulungi motor kita, mobil kah? Oh, ada pulang harus dibom dulu. Mananya? Itunya nah, sana. Nah. Karena kejauhan. Nyelam lagi kita. Mati. Something ain't right. Go check it out. Just had him in my sight. Oh, mati Kam. Mana pulang? Punya. Oh, Kam. Duduk Kam. Nah, ada pulang. Oh, aduh lapas. Oh, mah. Nyapet nih. Boleh kak. Ambil loh, peluru panah kita. Mana nasi kung tadi yuk? Astaga, mabuk kita parak situ. Hancurkan pulang. Oh, meletup. Udah tadi tuh. Mana pulang belum? Nah, kesini belum kita nah. Kunyong ini barang kita nah. Bagus gambarnya. Mbahnya kemana pulang lah? Sama tuh 117 meter. Oh, F menampar. Tuntung sudah, apalagi misi kita nih.
Oh, situ tuh kemana tuh? Ke menara. Mana ada menara? Ini kah? Ini menara nah. Situ kita. Ya. Buka pulang kita nih. Semuanya bukannya dalam hutan. Apa yang hutan di Amerika tuh nggak ada sahabatannya teh. Kepanah loh kita. Dapat di dalam tuh. Suara burung tekukur. Ada orang di sini. Nah, kunci kira. Naik bang. Acuknya nyenggam. Naik pulang. Sini, naik pulang. Naik pulang sampai ujung paling atas. Cuknya lihat. Itu patungnya lah. Sana. Apaan? Astaga, ada yang digawi pan di atas sini. Naik lagi lah. Enak dulu turun. Itu ke sana. Ini jalan parak mah. Kemana kita nih? Asli bingung emang. Enggak ada. Masuk pulang kita. Masa ada lawang ini? Ini lawang mana? Naik bang. Udah sampai. Lain lain ngelek kawa. Nanya. Ada juga jalan masuknya. Hai. Membagong kanamne. Apa sana? Rumah nong tadi. Jangan bingung. Nah, mana disuruhnya menuju ke Ridal itu? Ada rumah juga nah. Belum datangin itu. Nanti sini. Nah, itunya. Titik kita nih buka suruh orang. Hai. Ada musuh. Nanya. Ya. Bujuram nih ke sini. Dari tadi, Bang. These folks should have been more generous.
Up. Ini udah melihat tuh kita ya teh. Up. Mana pulang? Up. Oke, lepas. Bebarangan menembak. Dibunuhnya tawanan. Hadang. Nah, menang kita. Gitu rupanya. Teng. Nah, ini masuk. Kenapa copyright nih ini? Duh, sedang berlagu-lagu belum tuntungnya itu misinya. Setting up this resistance. Next step is clearing up the radio signal. My CB is on the fritz. I can't get a hold of anyone off this island. The radio tower near the south shore must be busted. You think you can take care of that for me? Kemana pulang kita nih? Sana pulang disuruhnya. Nah, ya kalau habisan peluru kita. Lidah 6 musuhnya di sini. Tangi pulang. Suruhnya ke tower sini pulang ya, sudah belum bulik ke situ. Aneh memang. Aktif dan antena dari radio tower. Terserah. Tadi kita kesini karena disuruh mengaktifkan. Dasar lo, cowok ya. Up. I know what you're thinking, and no, I ain't gonna have you climbing pulang. towers all over the county for me, so don't worry. Also, try not to fall from up there. Ngeri ya, kalau pindah tuh gugur lah. Mati udas kita gugur sini. Nah ya. Aktif sudah. Tuntung Wak. Tuntung akan. Nah tuh ada kita tuh gugur semalam. Wah sinyal bagus dah ya. Buka map cam ya. Oh, sudah menjam out. Aku luas mapnya nih. Nah, ada 3 provinsi. Ini ada pulau. Kadang somat saya. Iya. Kita di sini lo berarti. Ya. Oh, wadahnya ini dikelilingi gunung gitu nih, tengah kawah. Oke. Apa belum nih? John Seeds just rolled in there and has taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, people. Now, they're gonna have plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. Situ ya. Oke. Fog should be clearing soon, which means we can get you off this island. Kenapa mau kabut kan lah? Shouldn't be much longer. Nah, loading pulang ya teh. Bawa ngopi ya lo.
Kerja pematinya kopinya ya. Oh shit. Deputy, I'm picking up something new out of Holland Valley. It's a broadcast from John. You need to see this. Apa bergerak gitu nih? Nah, loading. Pandai loading belum. Oh, nyana Joseph. We are all sinners. John Sid. Every one of us. You, me. Even the Father knows deeply of sin. It's a poison that clouds our minds. Ini anak buahnya juga nih. What if I told you could be free from sin? Model kaptennya itu. What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? Nyam cuci otak buan kampung. Buan kamar sempat sekte kami nih. Sekte kami ini sesat. The power of just one word. Ah, kawan kita. I am a sinner. Yes. Nah, nanti tangkap semua di helikopter tuh. I wish to be unburdened. Yes. I must be redeemed. Kamu nonton ya. You're watching this. Know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. Berarti kita harus menyelamatkan ini, nek. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate. Selamat datang di Eden's Gate. Aliran Eden, memang kayak Lia Eden bahari itu. Fuck. John C's got your partner Hudson. She's in a world of shit, kid. You gotta get going. Dia nangkap mereka menyerap. Hey kid. Wish. I marked 3 locations to your map to get you Ah, ada speed. Lumber Mill up north, the Hope County Jail to the east, and the town of Falls End to the west. Apa makanya? That's your call. But if I were you, I'd start with Falls End. Hai. Oh, ke situ kita suruhnya lah. Tambah banyak ininya. Online. Kawa online. Hai. Asta. Kau nak kakak ini segala nih, Ti. Outfit. Nah. Mantap nih. Oke lah, seberatan lah. Sampai sini dulu nah. Sebelum Amang menjalankan speed ini, Amang sudahi dulu. Kita sambung di episode yang berikutnya lah. Panjang sudah video nih. Pokoknya boneka pun penasaran sama kisahnya. Kita hendak memberantas bubuan sekte sesat sini nih. Lah. Nah, kasihan kampung orang dikuasai bubuannya. Bubuannya pistolan. Jangan menguasai sekte sesat yang ada pistolan udah apa ya. Tapi pistolan dibunuhinya orang. Lah. Amang pamit dulu nah. Jangan keringat menyabrek. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.